Kagitenio kau nakio gikundi kingi kia mbeu mbithi kinya kione gichumiritie mutindwa na kumeneria ngavana Kawira Mwangaza bakiuga niwe ukurite aritwa bachukuru imwe ya otea kenda gukara jakane Gen Z ikumugwata mbaru na nkuruki kuangaratania maandamano jao jathiri baugite mbecha iwikwirikana gutumika ntuku ya narua kuria mbeu mbithi baba iringetumirwa bwega kukinyaniria witi na mbere kiri mukari wa Meru utongeria Bobo bakiuga patetikiria Gen Z power. Gikundi kimwe kia nthuki mbithi Meru ni gichumiritie kumeneria bunene maandamano ja yuthi bamwe na arua bakionania ugwati mbaru bwao kiringavana Kawira aria nandi baugite Gen Z ibatumiri bothuku batumiri bothuku nonto tureja batu twina Gen Z power turenda good governance turenda zero corruption zero nepotism lakini hiyo ni nto bitwiraja ke Meru County twire ikiandikana kuma mwarotia mutanotia anto baubonde bekenje mona ibokona multi-million investment iraba kodithia personal. Those are not personal investments, they should be county investments. Bakiongera joute jumogomojo kubangi venye ilikuwa imepangwa akujaenda hivyo watu wamedivertiwa kuliko waende kusalimiana kwa ofisi ya mama umekuja kusalimiana county assembly. Mimi kitu nataka kusema tuliekewa hizi ma street lights. Mataa zote zimekufa na bado mnaambia sijui imetumia pesa fulani. Kwani alinunua vitu feki? Mama, tunakuambia hivi, lazima tuanguke na wewe. Sakaya akishuka, tunashuka na wewe. Umesikia? Baugite Kawira ate kuonania utongeria bobwega. Nekia kobonyo tongeria bobo ya ntabonyo tongeria bobo ya koi kumanisha ujo tongeria boni yaki atongeria bangi aboni etno baite bangwanje batutuja conference tukukenya atongeria bobo agurira iba Meru National Polytechnic inyabo baba tikumaro kechipoda boyo tongeria bakoithera bayone ringa bana Kawira bato to kurega mantu ja kuinyiro tu antu ba Meru na tutikira kaire. It is no longer business, we want accountability. Turenda Nkurukine borotete Rais Ruto ne kuonokia Kawira maita jairi. Ruto, kwanzia 2 impeachments zimekuja kwako ukaturudishia. Ameingia kambi ya Kenya Kwanza akakuwa protected. Leo Gen Z tuna exercise our constitution rights ya kutembea kwa barabara za Gen Z. Tunaletewa guns watupige, si ndio? Haina shida. 2027 haifiki. Tunamalizia hapa. Si kama Arsenal wa next season hapa. Ure wari MCA Elias Murega noritie atongeria bathikire muingi. Do your business, botena baria benyuma politician like us atebabo push bomba kugeta agenda erete bateri. What the young people are asking purely is accountability. Mbeda cha muingi itere wonju gukaranga na woru kioria wathugania kwewe wenandoa nagwe kioria orega korua etagwaku kwa mukongu kwa mukoroku inaobi oria bituragwa any leader way in the public lazima you are accountable kirembeja cha muingi na kira yangu bakori ngoge kira yangu bakori indoze health sector njega njira injega na mantu zara chomba ko enderethia ndegoro bwega.